Ngesihlanu la kwenzeka sakhuluma ngoRahabi. Kodwa ngikhona into engivukelayo nje ukuthi uRahabi umuntu wayaziwa njengomuntu odayisa umzimba. Uma kuzofika abahloli bezohlola indawo ababehlala kuyona ngenhloso yokuthi bafuna ukuyithatha leyo ndawo, kuthiwa bafika kwangathi ilanga laselishonile bangena emzini kwaRahabi ngoba vele wonke umuntu wayevumelekile khona, phela kwakuwumsebenzi wakhe. Kodwa uthe sebengaphakathi labantu sekufika onogada benkosi yakhona ithi ifuna lamadoda angene lapha ngoba abahloli. Sekuyamfikela uRahabi ukuthi bangabahloli laba, kuvuka amazwi ayinokuhlale wezwa. Usetshela lamadoda uthi hayi abekho abantu abangabahloli lapha. Maqede lamadoda ayahamba, lawa ngaphakathi awafihlile ayabuza, athi kungani usenzela umuso omngaka ngoba ubungasithatha usinikeza abantu benu bafike basibulale. Uthi uRahabi ngike ngezwa ngoNkulunkulu wenu nezimanga azenzayo ukuthi wanikhiphe eGibhithe wanihambisa umhlabathini owomileyo, ukuthi noma selisehlane amanzi engenawo kwaphakamisa induku maqede kwaphuma amanzi. Uthi ngizwile kakhulu ngoNkulunkulu wenu, yingakho nginisindisile namhlanje. Akubizanga ukuthi ngize ngibone ukuze ngikholwe, kodwa ngokuzwa nje ngabona ukuthi uNkulunkulu wenu ungaphezu kwamandla wonke. Sebeyambuza-ke bathi ngalokho okwenzile ngabe mhlawumbe kuphi ofisa sikwenzele kona. Uthi kona konke ngingakucela nje, ngicela ningisindisele umndeni wami kanye nezihlobo zami. Ngibe sengivukelwa yinto ukuthi mhlawumbe uRahabi into ayenza yize ayidayisa ngomzimba kwakungayona into ayithandayo, kodwa ayisenzela umndeni wakhe. Ebese ngibuka umzali ngelinye ilanga engabuza omunye umngane wami ukuthi kungani uma wakhe esebenza kahle kanje kodwa ehlezi ehamba ngey'timela uma emsebenzini. Ngathi mina hayi uma imoto uyayisaba, inkinga uyasaba ukushayela. Kodwa kuthe uma ngikhula ngarealize ukuthi uma into edala ukuthi njalo ahlezi ehamba ngesitimela ingoba wayefuna ukuthi thina sibe nekusasa elihle, nakho konke esikudingayo sikwazi ukuthola. Wayengasezenzeli yena kodwa wayesenzela thina ukuthi konke esikudingayo sikuthole. Naye uRahabi mhlawumbe wenza leya nto hayi ngoba wayithanda, kodwa wayesecabangela umndeni wakhe. Bomama kwesinye isikhathi nike ninyeke yonke into engase nifanele nina, ninyeke nisho amaphupheni ngoba nakho ninakakela wethu. Lokho siyakubona futhi nalolo thando liyohlezi lukhona enhliziyweni yethu, asoze sakhohlwa. Kuvuka leyo nto nje kuyinyanga yomama ukuthi ziningi izinto ezenziwa abazali hayi ngoba kuthanda bona, kodwa bazama ngazo zonke iy'ndlela ukuthi thina sizizwe sibalulekile nokuthi ekusaseni lethu singezwe ngazo ukuthi mhlawumbe nginamaphutha ekufikeni kwethu empilweni. Ngakho ngizosho njalo nje kwinzala abantu ukuthi nina lifana noRahabi kuthina ukuthi kunezinto abathi manizenza abantu banikhulume kabi bafisa ukusho okuningi, kodwa lokho anikwenziswa ngoba nithanda, kodwa ngicabangela imindeni yenu. Kuthiwa lawo madoda abuya ngelinye ilanga eseqedile ukuhlola afika azothatha umhlaba. Kuthiwa kwasala umuzi kaRahabi kuphela kwawuwona osindiswayo ngenxa yokuthi wagcina ekutheni into ayizwa akholelwa kuyona ukuthi ngempela uNkulunkulu wabo unamandla. Babengazi ukuthi umuntu ngelinye ilanga odayisa umzimba kuyobe uyena yedwa usinda ngenxa yegama lokuthi kwesinye isikhathi senza izinto kodwa ukukholwa kwethu akufani nezinto esizenzayo. Ngakho kubalulekile kwesinye isikhathi ukwazi ukuthi umuntu ngaphakathi ngabe umuntu onjani, singabe sesijaja abantu ngamehlo enyama kanti asazi ukuthi ngaphakathi bacabanga kanjani. Kodwa kukona konke bomama nize ngingakhohlwa kuthina nesikhumbuzo uRahabi, noma ngabe umzimba sekufika kangakanani sengicabanga nokulahla ithemba, kodwa khumbulani ukuthi uRahabi wayenza into ngoba engathandi kodwa wayesecabangela umndeni wakhe. Manje kuvuke lawo mazwi nje kuyimpela sonto, kuyisonto lokugcina kule nyanga, ukuthi bomama siyabonga kukona konke okuhle nesenzela kona. Sinje kuyimfundiso zenu nakho konke engathi uNkulunkulu anganigcina nibusise, anandisele nalapho enithathe khona egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Ngizocela sibalamele. Baba wethu namandla uNkulunkulu ophilisayo, mdali wezulu nomhlaba, Baba siyabonga ekuseni ukuthi wena usawuNkulunkulu, wena usawusomandla, wena usawunonini usonini nanini. Baba Nkosi, ngalesi sikhathi usikhumbuza ngoRahabi
ukuthi yebo imisebenzi yakhe yayingathandeki kodwa ukholo lwakhe lona kuphela lamsindisa. Kwesinye isikhathi Nkosi wena siyowenza izinto esingathanda ukuzenza kodwa ngenxa yokuthi siyakholelwa kuwena wena uyakusibusisa ngokungcono. Baba Nkosi esidlulisa ukubonga nje kuphela ukuthi wena uNkulunkulu ongashintshi. Wena abantu bakho uyabakhumbula Nkosi, wacela into eyodwa nje kuphela, yise into ayethanda Nkosi wawungayithandi wena kodwa ngenxa yokuthi wayekholelwa kuwena and futhi isizathu sakhe sasisodwa ukuthi wayenzela labo Nkosi abukela kubona. Ngakho-ke Nkosi akuthi nathi makwenzeka kwesinye isikhathi ukuthi kunezinto esizenzayo Nkosi ngenxa kodwa ngokuthi wena ngeke uzusithande kodwa khumbula ukuthi kungani sizenza ngoba kwesinye isikhathi asizenzi ngoba sithanda kodwa sisuke siphoqwe isimo Nkosi. Ngakho-ke ungabe usasahlulela ngalokho kodwa usibusise ngenxa yesizathu Nkosi esiyobe sifika naso. Baba ekuseni nje sobonga Nkosi ukuthi usiphile abazali Nkosi, inzala abantu enothando olungapheli, ukuthi lapho siphambuka nasendleleni kodwa sibuyisele nganeno, ukuthi noma senze ihlasi sibuyisele nganeno, sikhuzele nganeno, ihlezi sivikela njalo Nkosi, ihlezi sikhusela. Baba siyabonga Nkosi ngathi ungabagcina njalo, ubalondoloze Nkosi, ubaphe uthando, ubalethele imfudumalo, ukuthi nalapho bekhathala khona Nkosi bahlale esandleni sakho, ubakhuphule Nkosi ngoba ngaphandle kwabo asilutho. Lokho sicela egameni lendodana yakho uJesu Kristu waseNazaretha. Amen.